وبراجات سولي وبراجات سولي ايه وبراجات سولي يلا خير يلا خير موتري يولالي موتري يولالي توبة توبة يلا 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 وايد مو موتري يولالي باغا وبرا يلا خير يلا خير هذا بالموتر وبرا ذا بالموتر وبرا هذا وبرا هذا بالخي ورك واي توبه توبه يلا صار كهرب وصاتي يلا خير يلا يلا تبچكي يلا يلا تبچكي يلا تبچكي يلا ها سرعت الساعة Olet clear tu le ngai thatu zong zong te in zavain chi bai le vek ulle me ni som sang ni som ni panga ania tunruma chuanin India le Pakistan buaina update kan mu theyang ang te kan ron tar lang le don ani ni zan lama khanin India ram chunga drone suicide drone kan tiang mai kha asurin an ron sur lut le a ama ero chu India air defense system ten an lo kap thazela chung te chu kan ron update anga tin vo in lama thil thleng te po kan ron update le don ani ama sa ini zan lama thil thleng puzai rem thangana aron zia hi kanan share photange Indo Pakistan update drone asur le ta ni zan zir top zan khan Pakistan lama trangin drone tam takaron sur le ta a kan air defense system te an hale mal khop mai S400 so ani lo India kut chuak po an rim cher le ani Nizan Khan Srinagar Jammu Samba Rajouri Amritsar le nizana an bitum lo Rajasthana Barmar khwate chu an ron beile meka van boruak po amoy ti tun si lo hian adele ta chuai mai heng Pakistan in drone an ron thon lu te hi Turkey in vo in lama Karachi a aron phurlu ni in soyania India athin rimin aril ru anavio ti theyang achan chu Turkey in lirning na tak ator lai khan India hian nasa takin na lo trampui to ani mase Turkey hian vo in thleng po in Pakistan lama atran thu ala soi ngar o lirning rap tha kan tur lai kan trampui to ten ti hian kan chang ei tu te dora lan chang zel ani berhi aram ri nai khwa te chu blackout vek ani ya eng mu tura meu lo JNK DGP lui po in thim tham atrangin
Pakistan hian remna adu ngang lo ani hiti in asoi ni zan kham Pakistan kha alo phakar ru veriau ti riat chu ani ya achan chu an drone ron thon lu te kha ral thuam pai lo an ni furmai kan air defense system te an ron bum velak ti na ani chu ral thuam pai zinga pai lo tam takan oma a hriat ran mangsi lova kan ral thuam te ti hek zongin an ron khosa ani tam takin Hindu le Muslim te in beina angin soi thin ma se tun trum chu India Muslim te an tang rual ma chu mai ni lovin Pakistan mi pui tam takin an sarkar an thlop lo India Muslim te hiam Pakistan an huat zi an tilang mol mola an pui thiam pakhat chuan India Muslim hi sipaya min la ula ram ria min daro kan lo nuayange atiya YC page chuan Muslim in ti kha aza po in zaklo ni China nena inin shalvek to chunga Muslim la inti kha zakro India hi in el pak ruala ni love ati vebo India in Pakistan anway bodon pot chuan mani nei zongjong shalveka donation atana hlan phalpo an Pakistan a Muslim putar pakhat chuan ramzau tak min sa thak tu kan nu chu India aniya heti chunga kan ti buai hi chu adik ngang lovani ti in mitui tla chungin asoi adikani neutral taka clear chuan India hian voi khat ma Pakistan hi kan ti boy ma sangai lem lo ani Pakistan lam hian kan poi hi an khoi reng mai zong ani hi USA kha kan lama atang tlat emo kan ti lain US Vice President JD Vance chuan kanin rol lovang kan khap thei ani lo indo lo se kan du ati du lek chova eng poni seram dang in rol mi lawa chuan Pakistan tan India han le ngai na chu a mi lo thung voi thumla indo na Pakistan hi India in a lo tom to tuna hian India in na satakin akaplet meka rocket nge missile pa ngai ti aero soyani ri lo tin Pakistan ram chunga Balochistan a Baloch Liberation Army ten na satakin Pakistan sipai te an be mek bok Pakistan tan po aluhai thla khopang le Punjab a Ferozpur khuwa chon ron wangin mi pathumin liam an tura damdo ina hruai nga lan ni ei hi ni zan dar som pakhat chhovela update kan mu theyang chu nia ti chon ni zan zan khwa do thoin an ka pa Pakistan lam in tikhanin drone bom pai lo chi in miron bom velak ani ti chon vo in lama update oma puzai rem thanga ji kanan chiar le ange Indo Pakistan update Pakistan lama apuak na sa ni zan zir top zana Pakistan lamin India drone na satak anron tholu nuwa India po in natakin na chang leta Pakistan ko pui ber Islamabad ba Lahore le Karachi yate apuak na sa reple India lamin an report dan chuan Pakistan airbase palizet ti chiatani India hiam ballistic missile mang ni insoyani Nur Khan airbase page chu al na sakop mai hemi hi India ina Pakistan ava bom na video veli in Indonesia IG lama kanron dale Pakistan po hian an missile chuan vor fate one missile aron tholuta India hian kan lo ka thlak sak thung fate one missile hi Sovereign missile ni in KM za somnga vel ka pha ani tukin in rin ni jing thlang hian Pakistan lam hian drone mangin an laron beirenga Gujarat a kutsa po drone hi ka thla ka ni Pakistan post lampo na sa taka al luwa live video mutura oma India hian na chang na view ni ina lang Pakistan lam hi air defense system lama an pacheda ni ina langa India ina ka chuote an duangin andang thailo BSF te point sial kota Pakistan te launch pad an bom chechiang hle JNK Rajoria Pakistan lamin artillery mga sel na satak an kalu nga wangin Additional DC Rajkumar Thapa chu athiti report ani sel hian in engemaw zat chu an deng cheto Pakistan hian tumbik target po an nei to lova an duna apianga an ron tholut pop ani bermai ni zan lama po kan Punjab pa Amritsar po drone wangin mi pathumin liam an tura damdo in lama da ngalan ni eti lai hian Meghalaya lama po Bangladesh ramri na Southwest Garo Hill District a chuan zanlam curfew puan aniya Zandariat le Zingda Rukinkara International Border Meter Zanhibial Tsunga Tuma Kalpal Anilo Ni Zanzir Top Zangkan Pakistan at Trangalaw Ludron sa Rukvel Laitsu Munsom Tumvela India hiyan alaw kap tla ani Oma Pakistan po hiyan an maani drone nge an kap tla velbok Ama in JF-17 tlo na an kap tla toa A video po mutura Oma ni Pakistan lam hiyan Turkey matsuanin an ron ton lut nem view maya Asran pa in India hiyan pui na mamolaw mase Pakistan ero chu lang takin Turkey chu na pui meka
Indo na hi lian zo ka at suwa ka ni chuan Turkey po hi vandoi theidin huna ading nge yang India hian thlop tu ram manei tra nei lo po ni se tundin huna chuan a chaktok very view Nizam Khan Saudi Arabia External Affairs Minister chuan Pakistan Prime Minister Shahbaz Sharif muwa rin dan chuan a chet na titop tura angen rin ani International Monetary Fund IMF chuan Pakistan chu vai bel se sangre zanga puk tira rem tia India Indo dal view ma se thop turam lian tak tak aneya wangin pek ani ta thawani India hian du lo lama avota US le China ero in Pakistan pek du lama an vote nge ni in shia tani Pakistan hian mel ma ten na sa taka min ti chiata wangin kan lo na sa ti at suan lama India be lai taka pek ani hi India tan chuan alo mom lo khopang at san chu tu na po aram sum le pai din hun ain ral thuam lamata na mangnge don ti at siang tlatani US and Pakistan hi alati chetak tak lo ti po at siang viewin ka ria Bangladesh ram rila ma po in ral rin na puan thawani tundin muna chuan an thom hriat tur a omri lo na in nimin lama khan drone rin hlel om tak Assam police te po in an lo man to a engtine mo tak che ron lak atum venge ni don ni angam hoi vak chuan a rin om lo thung an economic din hunan hiam pa ka aral thuam lama chuan pacheve tak mai an niya kan para military te tampo hian nuai nek tham an ni in karing lo vengot ke chuan ma se China ma chuana engkim te thrin aniya China in o apo vai chuan a chaput lawang ti a soi thei big mi lo China ero chu angoi tlat ri thung tuna hian salal toi khwale baklihar toi khwa chu India hian a sale ta thuta Pakistan lama chuan sabera khuang kai an ma chon le don ni in alang motor te po alen thavon von to ani Indus Water Treaty suspend ani maka chuan sa ani don rengin warning in pek thin ani ya mumal taka sa ani thin tuna ero ati thut to ani hi Orikanin Pakistan le India boina update te chu kan thei ta a engpon isela Pakistan nena kan boina kan history claim in tar lang telte ang kumsang ka zakwa samkwa pakwa khan India le Pakistan te boruak a thalo le mai akum masalo karam panhi te hian nuclear al thuaman nei thu an puang zo chau bok nen kovelin thin phu dep pin a cleara kati laya ram panhi de Prime Minister veve Nawaz Sharif le AB Vajpayee te khan in rem du in February ni somni pakasang ka zakwa samkwa pakwa a Lahore Declaration na mingan zia kani ka India le Pakistan te chuan Delhi Lahore bus service te po an rem ti ya Lahore Declaration sign Turkiam Vajpayee ka bus ngatin Lahore azin nge hemi hun chung verian Pakistan sipai te chuan line of control vela mun poimo chu an lo la fel vek alo nia heng lai mun hi classic lain India sipai ten an chua san lai lo kani chu rem changa la in General Parvez Musharraf chuan Prime Minister le mi poimo dang tuma shlovin anaw te chu an thua kalo su sak vek chu ni in July sang kha zakwa samkwa pakwa India le Pakistan chu anin do tangeya October tha Nawaz Sharif chu man ni in a sarkar po thri aniya Pakistan sipai te chuan thu nei na lapum hlum vekin Pakistan chu military rule a omta a Musharraf kha Nawaz Sharif unaw pa Shehbaz Sharif tuna Pakistan Prime Minister hi kha PM ni turin a soma PM ani chuan Pakistan sipai ten an tho pangti atiama mase Shehbaz Khan a Nawaz Sharif rilin chu somna chu anar ani Pakistan jugular vein General Munir hiam baisaran mido in kana thlenma April ni som paruka Khan Islamabad a thu asoya chota chung Kashmir hi Pakistan ti sen zam lian pui jugular vein ani kan the hin lawang kan Kashmir unaw ten huaisen taka an torna konga hian kan tha thlam ngai lawang ngati he trong kam jaguar vein ti hi thil thar ni lo kumsang kha zakwa songa vela te po khan ka ti la ya Pakistan Prime Minister Liaquat Ali Khan chuan Pakistan hi Kashmir te lo chuan akim thei lo thu le Pakistan tan thi sen zam lian jaguar vein ani thu alo soi dai to ani Pakistan dictator thin General Zia ul Haq le General Parvez Musharraf te pon Kashmir hi jugular vein an lo ti to thina mani loka General Munir hian aron ti ve ta chi ani tunge General Asim Munir chu tuna Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif hian November ni somni panhi sang ni somni panhia Pakistan sipai ho tu ber Chief of Army Staff atan General Syed Asim Munir Amit Shah aruata General Asim Munir tia hriat larani
kumsang ni som paria tatanga som pakwa chungkhan Pakistan Intelligence Agency chin tak Inter-Service Intelligence ISI a ho tu ber Director General ani to obok kumsang isom pakwa puluwana be ani khan ISI ho tu pa ani ya India be let na lo chan let dan turvel duang tu poimo tak pakhat ani bok ma se katilaya Pakistan Prime Minister Imran Khan neng khan anin millova ISI kha thakwa chau ayan kol Busra Bibi Imran Khan lupui erukna innam noi thu takha Imran Khan kha na hril hrep thina hei hi ISI ho tu pa ani rei vak lo cham pakhat ani ISI chief atanga bana ni chu alana le mai phubalak nge tuma ti chuan April sang ni somni pahnia Prime Minister Imran Khan chu PM atangin bana ni ya heta po hian a rukina in rola rin ani Imran Khan hian ama ti hlum tuma apu bok Imran Khan chu eruk thu boya thiam lo chantir ni in kumsom pali jel tang turin a chung thu rela ni ta ani anu pui po kumsari jel tang tura ti ani Pakistan court in an chung thu hi arela mase an thu rel na hian General Munir hi a in rol thuk le ngai ani alanga moi a kota anti mai mai ani bere phuba chu alata General Munir hi Musharraf te howang dau khan an ram hi Pakistan sipai kuda umtira du ni in expat tam tak chuan an ngaya sumi ti lo tling tur chuan kong hrang hrangin a che ni berina lang ama do tu sipai officer ho chu aban mak zel boka Muslim ru jihadist ideology le Islamism ina abol at chu amidu zong tak ani zel mai Pakistan politics si thui tak he sipai ho tu hian a controla ani na taka chuan Islamabad in thante chu hoi khot ve thin ma se Pakistan ram hi chu an sipai mun pui Rawalpindi atang control hi ani berma zo afin fi na pakhat chu Pakistan economic la chesel tur ve na atana kumsang isom ni Pathumadin Special Investigation Facilitation Council SIFC hi Pakistan sipai ten an enkolani adang po soi tura nualani Imran Khan thop deuh tu ni ya angai Supreme Court justice po aban vek amalak na pok in Pakistan sipai ho tu ber kumthum tram ni thin chu kumnga Pakistan parliament a chuan ati dang lampa a Pakistan sipai ho tu ber kumthum tram ni thin chu kumnga Pakistan parliament chuan ati dang lampa a kumsang ni somni pasari thleng chu Pakistan sipai ho tu ber ani dona eba ka hian extend theina dana omle a kumbithli ala omlo zui bok General Munir hi General Zia ul Haq nuwa sipai ho tu ber Islamist nationalism ron thar thole tu masaberania hemi hria rengnam bet si chung takin abel nge bok Muslim ho le khabuthiang lim Quran po avong chuak vek bok Saudi Arabia an post line te saneya Quran von chuak vek tu hafib I Quran anita ani aming asim ti chandam tu ro pui ti nani im Muslim te chandam tu wangin acha chaumek ani mayem history kan muang khian kopdi etat sarkar ro rel na ti luina thak thut na depo ala thleng lawang ti asoi theilo General Munir hi milulul phubalak chi Islamic jihadist ideology nget takanun pui thlat tu aniya hei taki India ta na boi thak na ani kumsang khazako somli pasari a partisan thlenna chan True Nation theory nget taka pum tu ani bok Muslim le Hindu chu kong engkima kan dang lama cheng ho the kan ni lo ti burmi ani General Musharraf Zia ul Haq Ayub Khan le Yaha Khan te ho in thunai na an lo pumbil to thinang khan General Munir hian asazok in thunai na pumbil vek military dictatorship atum chauve mayangem tiril ruwa a umta ani arukin tuna po democracy mai koram mangin atimek chu ani siya ama hilang sarle mir riat vaklawa thil ti ching ani chuwangin tuna India mel mala omber chu General Asif Munir hi ani ti ila kan soi sual tamlu tuklo mai the engpo ni selati khanin India le Pakistan boina chungchang update chu kan ron nei ta a an sipai General Munir hi India chok boi tu ani zia po kan reta a engpo ni selatu thara omle vele kan ron update le don ne tunatan chuan kan du tok le photang